Gaelgory is Mr. T-Rex O'Saurus agus Tommy and Shasta Studio TG Car den of Rave Lash Nish na hAimsire ho Bradner Shaw Anish Kertawan ta an green atanav ta spare gurnam ni veg skamala bis in there beg an green eg spalpa news bei she intak beg chulligan an tra agus ni veg ein gwe a churbe agus anish feker Shaw an nocht beg she go hauling her fod big kyo on ach nabi border big on chok just duchred big to non just see salaba gone 80 a bit art maar big shock game Celsius on grade for a duchred niak me rive marshal agus a mordoch fake law alling fud na tiro o one govar bay agus big on choked Branner shin Fe hain came Celsius on grade for a lorna tira agus a mach ronin shop de cadin law intak beg she go hauling go amok a shul a snav ein rod agus an derdin beg she intak freshen faker shin ni beg skammer business and it's spare de hina beg she intak freshen och for rare Erlen Sovereign beg she eg stalabashti och nabi borda go amok an you a morlock a snav agus ag shul agus ag dropper Susan croc agus buinigi tanamas just go amok agus chanig uchtogreina an uchtogreina kirfleaker chularod beg she intach buinigi tanamas slán is Mr. T-Rex O'Saurus